телефонҳои iPhone 15 Pro Max ба нархи 7500 рубл. 15 Pro Max яъне моделҳои компанияи M Хорша ки телефон дар ин комплектаси ҳама чиз дора. Нархиш 7500 рубл. Биё ака, биё ака, аввал клиента ҷавоб дем. Биё ака. Тага ик телефон ба кира гуфти? Салом алейкум. Ирам ҷиано да падарка мегирим ҷура. ҷиано да як танек да танек да та ҳафта телефон гирифта. Яна ман ҷиано бисёри анохи бараям қа гирем як телефоншон. Илгардакишон гиритесем бубарим. 16 Pro Max на буромада. Ай Қурғонтепа, ай тарафи Сарбанд. Мардами Сарбанд. Яла камеҷақем ба пеш да комментария фақат ба пеш менависем. На самом деле биёин чизои зур дора. Ду рӯза амира савёз кара лубо ҷора кофтисам наёфтум ин ҳаминҷа омадам ай видео ютубш тамошо кардам. Ин омада гирифтесам. Тамом гам нест. Призоша мебинем вали иншалло чӣ меша. Такай ме қадри такай мисола ҷози шумо метавонед мисол падарка дора ҳама чиз. Чанд телефони гирифтагина магазини мо телефон мегири як та дига соҳиби падарка мешай. Якамон телефони 15 Pro Max M Хорша гирифтагия ки телефонҳо ба 15 Pro Max 16 Pro Max запуси монандан телефон дар ин комплектатсияшда чихол, блок, кабел, скрипка тамоми чиз дора. Ва агар нақша гапсизане бошен чанд сум гирифта нақша ака? 8490 рубл. 8490 рубл 16 Pro Max ай ва телефони 15 Pro Max ака 7500 рубл ки метавонед ки ба нархи 7500 рубл дастрас кунед. Бо як бор дига мегум 7500 рубл M Хорш 15 Pro Max. Дар ин комплектда ҳама чиз дора ва дар тарзи кор карданаш ба шумо бо нишон метавам. Ин яка уже гирифтага дига якара намекушоем. Мана экранш 90 Гц кор мекуна, камера 16 мегапиксел, батарейкаш 5000 мАч. Дига комплектша гап намезанам. Ҳама чиз дора. Ва мегзарем ба қисми падаркош ки падарко якамон чӣ мебурад. Ака чанд та 15 Pro Max гирифтӣ? 16 Pro Max гирифтагим 5 та гирифтагим. 5 та гирифтага тага 16 гирифтагим. Биё хай аями A16 сар мекунем брат. Чӣ гуфтӣ? Телефони Samsung Galaxy A16 гирифтага ва падаркаша мекушем ки падарка якамон чӣ мебурад. Так, ман мекушам як та падаркаро овардам. О, як та сетка. Падарка якамон буромад, а як та power bank 10000 мача. Ина брат ошава. Аниқ дар кор буд мада. Истифода кунед. Как устод дар кор аяк. О, инам бега рафтанем, ин аниқ дар кор буд неки. Тамом гам нест. Бачо сари капа дада. 5 тага падарка. Сари капа дада. Pro Max ош 5 тага. Биё как бигирем. Так. Биё ха. Як та бигир ба дарша бо астани мегирем. Дарша буша тош. Бекше. Бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. Ай шамромад як тага power bank 10000 мача. Чиzo дар кори. Чизи дар кори дӯст надори ҳам меброяд, да брат? Ина аз сеимош промад бояд тага power bank 10000 мача. Сета маладес. Така веси ҳамун район то как раз свет нест ай то сонда ин телефонҳоро заряд мемонем зур бад мешава вақт. Ина брат а чорумош як та массажёри 4x1. Ина брат бовар ки гап нест. Як тага массажёр шид. Чанд та шид? Се та шид. Бо ду тайга, а? Ду тайга биги яка амҷа хидар. Я тош тофе. Ду тайга биги. Ино ягон бозӣ нестан, бародаро билет мепурсанд, чанд сима неста. И билет нези просто падарка, каси ки магазин Real Phone. Бо ина массажёри дига 4 ба 1. Як тайга падарка. Ина бо я массажёри дига. Ду массажёр биё. Маладес. Хоб. Бо яти дига мегирим ози набоша. Гирифти шака. Я чагир яти дига. Бигир шаку. Хоб, иша ма баъда сихид мегирам. Ай демиш бромад. Ина ака сета массажёр, сета power bank, сета массажёр. Девонай бадай бешқи. Агар шумо дар ягон вақт телефонҳо дар кор дошта бошанд, рақамҳо дар болои ва ай нархномаи ҳамаи телефонҳо агар донистан хоҳед, Telegram канали Real Phone Москва медиа. Ҳаракат кунед биёин. Ҳаста. Ҳаракат кунем биёин, ячи мегирем, бешқи зури бадай. Ҳаракат кунем биёин. Тока вақт нест. Тош набиён ака. Тамом, гам нестай, бохир дар паноҳи Худо бошед.